Igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-x nama-y intercepts. Lana sinesibalo esingu-x esingu-5x uhlanganiswe no-4y ukunikeza u-20. Bese basitshela ukuthi sithole ama-intercept alesibalo bese siwasebenzisa lama-intercept ukudweba i-graph yethu. Lana bathi sithole ama-intercept alesibalo bese siwasebenzisa ukubhala ukudweba i-graph yethu lana. Manje uma ukhuluma ngama-intercept ukhuluma ngani? Ukhuluma ngokuthi mhlampe mangabe ukhuluma ngama-y intercept ukhuluma ngokuthi u-y ungu-0 uma ukhuluma ngama-x intercept kusho ukuthi u-y ungu-0. Lana ku-graph yethu sino-x sino-y. Lana ama-x intercept wethu lawa. Ama-x intercept la uma kungu-0 lawa ama-y intercept. Ama-x intercept uma u-x engu-0 u-y uba nenani uba leyo yi-x intercept. Lana yithi sisho ukuthi ama-x intercept u-y makangu-0 uyi-x intercept bese i-y intercept yini? I-y intercept yona uma u-x angu-0 leyo siyibiza nge-y intercept. Uma u-x angu-0 i-y intercept leyo. Ama-y axis wethu yilawa. Wona-ke uma u-x wakhona angu-0 yiyo i-y intercept leyo. Ngakho-ke nalana esibalweni asifune amanani ka-y namanani ka-x. Esizokwenza lana sizoqala sisebenzise omunye umbala kanje. Lana sizothi sisibhale kabusha lesibalo. Lana sizofuna u-x kuqala. Masifuna u-x sizokwenza angithi masithe mawufuna i-x intercept u-y usuke engu-0 ngakho-ke sifake u-0 lapha kuno-y khona sisala no-negative 5x okunikeza u-20 bese-ke sifuna ukusala no-x. Indlela yokuthi sisale no-x lana ukuthi sisuse ngo-5 nhlanga zombini kanje. Sisuse ngo-5 lana labo 5 bobabini bazosusana sizosala no-x ngapha esandleni sokunxele kanje. Bese-ke ngapha sizosala uma u-20 ungena u-5 ungena ku-20 ka-4 sizosala no-4. Ngakho-ke le u-x wethu ungu-negative 4 uma u-y engu-0. Coordinate yakhona izoba ngu-negative 4,0 i-coordinate ye-x intercept lena. Ngakho-ke asiyibeke lana. Negative 4 wethu uzoba la. U-y ungu-0 u-y u-negative u-x ungu-negative 4 kanjena-ke lana. Ipointi lethu leli lika-x ukuthi u-x ungu-negative 4. Lokhu kuchaza ukuthi lena iyo i-x intercept yethu lena besifuna i-x intercept iyona i-x intercept. Manje-ke asenze i-y intercept. I-y intercept u-x makangu-0 u-y ungubani? Lana sizofaka u-0 la kuno-x khona kanje. Bese-ke lana lokhu okubini kukunikeza u-0 bese sisala no-4y. Sisala no-4y lana olingana no-20. Bese-ke indlela yokuthi sisale no-y ukuthi sidivide ngo-4 ngapha nangapha kanjena. Ngapha u-4 uyasusana no-4 sisale no-y ngapha bese ngapha u-20 divide ngo-4 ukunikeza u-5. Ngakho-ke i-y intercept yethu i-coordinate ye-y intercept yethu kuzoba ngu-0,5. Kusho ukuthi uma u-x engu-0 u-y wethu ungu-5.
ngakho-ke la u-x ungu-0, u-y wethu ungu-5, ubalekayo 5, u-5 wethu uzoba mhlampe la ungu-5, nangu u-5 wethu lana o-positive uzoba lana, lena iphoyinti lethu lika-5, lena yi-y intercept yethu, siyibiza ngokuthi i-y intercept yethu. Ngakho-ke manje sonamaphoyinti amabili, ukwenza umugqa udinga amaphoyinti amabili nje kuphela. Ngakho-ke lana usungawahlanganisa lamaphoyinti womabili ukuze wenze umugqa onjena. Awuqondile kahle lo mugqa lona, kodwa kumele ubukeke kanje. Lawa-ke yiwo ama-x intercept, lawa ngama-y intercept. Ungakhohlwa ukuthi vakashela futhi kwa-ClickMaths uthole izibonelo eziningi, ufunde nathi njalo.